Centar šut, ubačena lopta, 1:0. 1:0 za Crvenu zvezdu, kakav gol. U pravom trenutku. 22. minut, akcija Crvene zvezde iz udžbenika. Vodstvo potpuno zasluženo, ogromno slavlje i sreća Slavoljuba Srnića. Zadovoljstvo i trenera Vladana Milojevića, brzometna akcija po levoj strani, centar šut po zemlji, Srnić sa 11 metara, snažno, odvažno, precizno u donji desni ugao gola Tima Horna. To je taj trenutak koji može i da presudi. Crvena zvezda pokazuje da je ozbiljna ekipa. Zašto? Pa zato što u trenucima kada igra bledo stiže do vođstva. A to je već osobina ozbiljnih timova na starom kontinentu. I to je malo čas pokazala Crvena zvezda. Brza akcija, onako kako je to činio Radonjić u dobrom delu sezone. Onda je lopta ubačena na 11 metara, natrčao je Srnić, nije čekao, odmah je šutirao i pogodio mrežu. Timo Horn nije mogao ništa da učini. Sada već drugačija slika, drugačije i raspoloženje i takvu sliku i takvo raspoloženje valjalo bi Crvena zvezda što pre da iskoristi. Da ne srlja, ali da pokuša da postigne što pre još jedan gol. U tom slučaju otvorila bi se ta rajska vrata fudbalskog proleća u Evropi.